Shubor nakaslem jong unongsan hima. Chairman ka Awaken India Movement AIM uba Banshai ulakan tu ikipat ba balada kiret dan kam shiki office sarkar bat ki ai daw banam ai ki jing dan kam jongki ada kim dan adhar kide ban pan ka jing tho bat pha shika seng khnang ba seng kan sale ek bodan kam habakran shikila pathai kubor minda ka janmiet ka apply tarik naitung arja arpasan uba Banshai ulong bakari India ka digari sinshar pat ba kumta ki bor bahalor kim de ban sinshar don bor yu pat ba laban kedau badangshan ke High Court ke lepen mi ke hukum baka sarkar ke di bansha ikitu ki bamdan adhar banyo ikijman toy jongki dak bapenen kamru daga pan card ni ke eping kini gede hadian baka seng Awaken India Movement ke ujo daga PIL Shamighalia High Court halur ke jingdu ki pat ba ke jelai ki kam bat ki jingmen toy bede baka sarkar tana ke daw bamdan yu adhar bat ke High Court ke lepen mi ke hukum baka sarkar kamde ban pendu ikijman toy jongki pat ba ki bomdan ni ki adhar bat minta ki pat ba lada ki don kam ban le ekanono ka kam ni ban yo achievement tai ki la ban shuai tang da ke epic ni pan kan ya ban kalian cuma Chairman juga Awaken India Movement kita mentah ni for Long Press Club bat ke ek ba ni so ba which is so wo shikat e abang ipai halor ka sebelkut buran ya ba nadu ki senam ki balai no syahmat klasim hi rai harusnya macam khatra hak beli ba kejepun dan kami ada apa kering dia itu away kami bendong ke basim kia ya kata berkoi nak lihat cumi di pada berkoi ingin sim di kurang berkerau ya dia anda habang ipai pada halak jauh di jelah ipai kau di jelah Meghalaya nida pada jisusi ke berkerau habang indang iba keleng saudong anda habang ipai habri berkepulih keputi nipai habri berkerap karyang nipai habri berkawai gaji nipai habri berke bank accounts ne kino kita berpair hamtam mengipai habri longging kita duduk kisah penduk ya kejingdonkan kejongki yang sarkar dengan ai tanah kada bomdan yu adha di nadu kita ki sini kipor balin asyakmat nagalyam jong ka penhun ya pangila simkia yang benda pan yalam na benda kejingbaha halor ke imnan ke seorang baru kowe ngila sim balong ban yakendu hi yo chief minister jong jela Meghalaya ban ngila organize ya ka public demonstration ke jingla pai ba nadu kiti ki benai April sukma hindai ke ai basulusi kelong hi ban kalian jong sarkar jela kam sim kia ai ni pentar dikene hi ke pelong ini ba ke ai daw ba konsan ke pelong ba sarkar jela ke kimrau ini ki pai ba hatung ini kimrau se ki em ko jela Meghalaya hatung ini ki brio lara suatu isai bayar UMP, UMLA dan UMDC lahapan jit dan mengi ki padba ban pas ko ke parlimen dan ke assembly dan ke district council kata kamu ke dimeta konsan ban ningkong di ban kamen di bagi sakri jo padba hendai ko jela Meghalaya ke kami bagi kam bagi sakri jo padba ki pun kelalong ini ban bagi kita ki beri crowd ki pun kelalong ini ban bangi hapan nong ki blai hakmat jongfi kini jadi KIK berfait dengan pengkelalong sisendan yang penhun kejungi bangin haban ya sisendan dari public interest litigation cukup ke High Court dan bangi court terpat ke Meghalaya High Court bahkan ciptia yang bentar dia ada habang ya yang ini bentar nilayo yang kejingkersan ko ke jela Haryana bagi jela Haryana ro kalau ya yang ini bentar ban file ke PIL cukup ke Punjab and Haryana High Court bat kumjur ini ko Meghalaya ini kumjur bahkan ini ketika boleh dapat diberkai berkongsan anda haba syushu anda mengiai kalau dulu kecil kersan lembagi jaga menteri garo ya kepada ya syakmat ya kepada PIL hendai anda haba ngitip hadir ke lomba nakalian jadi garo kesimkia yang tentang ban file season ya ke petition for Meghalaya High Court hak beri berkenika jing penunkam hukum kebentar ke berkongsan hak beri beradha nama hadun nadu pi benai basyakmat nadu benai me haba ngipai do Hakabri berkat Khas Hills Autonomous Council, Janta Hills Autonomous Council, kunjung berkat Garo Hills Autonomous Council, Nakalian Joko Organization, Ngilang Haro, ya kawika memorandum, dan yang kita dorkas belum ba ikerpa ya ke council bahkan pas ya kenunu kan solution, nama ini suatu isai bahkan Autonomous Council kehaban simtia, kumno banyada ya kehok juga payah. Nalor kata syushu kan council kehaban yadaro ya tenrai, hakabri berkat senjata kada.
Bacu-cu pada council kalau ke board ke crowd ke berang ke jalan ke cungi. Hendai anda habangi pai hawa ni ke bar koi. Iklem yo iru batang ka wei ke council nak pergi lightly this council iklem I batang ka wei kan sim kiai ke benta. Dengan tak tahu kapan kelalong sisindan ya ka organisation bangi haban ya ini yang disupok ke high court. Ngasokan ayu sibun ya ke megla high court hakili tidak si ke balai ko syakmat. Anda habangi yo I ya kerai bakal sim hi. Nakalian juga megla high court la ong sisindan. Baka adari onam la ban penenkam hakino ina dibenta lada kipat ba ki badan ni ki bomdan yo adha ki dibenjai kumju sisa klem da penenkam baklai kan kunti nak ta daw wasmong ba ka megre high court badan brom kebetulan ko jela ka jongi ba kumju ro ka ngasobon pun pau sisundan bang sok ai jingiro lada pai habade ki jai kendri garo lada pai ro habade ki jai kendri Punjab hapo Haryana kini hi bro artli ki jai kendri ki bangilap hi Kisim kia nak kita kumno banyeng kita ya kipat ba mungsong snong kibdan ko pejela di berokoi. Dena tak daw sa mga bak sarkar jela jongi habang kren kerpang ya sarkar jela jongi kanun day ban penang bakam bakla nang ni syakmat ya ki berokoi. Namar ni iba kini kindat sini balai no syakmat. Ngisno banang ba ka berokoi ka bangi pai halo ka HDFC Bank, ipai halo ka SBI Bank, ipai halo ka Canara Bank, berokoi kini ki bank ki pisang ban pani wa adhar. Lada amdan wa adhar ki om pinumla man say ki pisala jong. Kay kini ki jingko ko bagi ki bank ki haban le. Dena kata kata hiro halo kani ka benta nakalian jungi ngilak kedaw. Ngilak kedaw si sindon ro hakabi ba ka jing don pisah jing kipai ba. Lada ki don ko ki bank pinumla ang penenkam baklai ki benta ba kay ka bangi sutu syai hiro nama kun ka organisation ka pala yang ringkat lang. Ngisokan ay ki burang ka bakharo lada ni pai halo ka riti sin sha pai ba ju kari India kata ka Indian Constitution lada ni pai halo ka article ka bakhasaw kalau dong pa right to equality lada ni ka hak bani ringkat lang iwe pa. Kumju abang ipai halo ka article arkuwe ka lada mo pa right to life and personal liberty. Kemudian ke hak ina jidiam bagi jing shimet bangilong ki bakhra. Bak shushu abang ipai halo ka article arkuwe ka lada ong pa right to public assistance in case of unemployment, employment, old age, sickness and disablement. Yang bak ipai bak di benyo. Nama kita ipai bak di benyo ke pension tu. Kibala temen, kibarang ba lan ini batay kam sarkar. Tidak benyo ke pension. Ni tama kada bomdan ada harmenta syak penenkam bakla ada bomyo su pension. Sebab ba nagaliang jong ka awakening the movement hi kan dum song thai. Ban sin di kebenta bang ngidang yai kurpat su ya ka megel high court badan buram bahkan dang simkia halong kani public interest litigation ya ka bangi na kaliang jong ka Meghalaya habren ki atli jai pendriu ka bangi yeng kum ka jai pendriu khasi bak ka jai pendriu garo ya ka bangi dal lang ka cing itri lang rikat lang mata ban file yang ni petition spokor bak ki berkat ki bangi sakhi hi na kaliang jong megel high court iba kadan ya kata kaji kersang ya ki papa namar balai ngilang ni keren ladang ikren sai mentang dan kamshu ban keren ni kini political party bilang ko jela jui namar balai ni haban keren sisundan ni ki papa ki bayang menta ni haban yeng halo ka partyless on democracy ni haban yeng halo kata kaji bom dan kamshu ki political party baki wan rai ka sincha ka khada dena kata daw abang isutu sai bangi yeng panyada ya ka hok ju ki papa ni haban keren ni hok ju kipai ba namar belai ka sencar ka khadar ka bangi don menta ngidon halo ka sencar tenrai ya ka bangi di besutu sai ba anam day ban sha pun jatno ya ka sencar tenrai ka don hapo ka jena ka jungi tang na ka dal jong adha idon chipun ba ki ber khoi ki bakrao namar belai ladang isutu sai ba u adha un haban wan bat sencar yang jela ka jongi hibrokoi ha ka bakhadu kan no ka jima ka bakrao namar balai nginum yok shu ya ka jingsingan hapo ka jela ka jongi on sadan manore mano ke bang persang bang sencha don bor tang na ka daw adhar hapo ka jela ka jongi kerpang ka bangi kren degani ka daw ni haban kren ni ka poro on habang ipai ngina yok ruban pai ka jingtho shari president John Kerry India Madam Murmu ngilayo ban pai di tho si present jogri India ba insim kya ni benta banamde ban island ni kini political party kebetulan to kari India ba kin penkam bakla tang na kada bong dan adha nama bon ni pai ba ni ginda ka ki sosi nama ka ji sha leben lamba ka ji penyeso ka ji sha leben lamba ka ji penyeso ka jengi
Kipai ba ki jengi ada ki persang balong ba ngem lu adha ndai bebon kipai ba jengi sale beng hakul lang sauda ba ke berkhoi ke bangi pun pau ji sosi ke bakrau lele ha bangi phai kham tam ko ke jalla ka jengi parajat bandri jengi menta tana ka da bangi yen ya ka hok ke jing sisa ban ya kon na ka ban ya dam iwe pa halo ka jingiran kaktor ka badan markel yang ndai don ki bebon ki beng ko jengi ki don ki bebon ba ke beng hapo kajala jungi ki beng nama boleh ki sungsu baki biang ni lade simat andrei ngam ongi pi hakane ko por pamanta da ka burung ya ka supreme court order da ka burung ya ka high court order ke berkhoi ke bang yeng ku ki pai ba nong song snong ki badan ko ka ri india berkhoi ngiyeng lo ka hak ba jing sisa ngiyeng lo ka right to equality ka hak ba rin ka dor dan ka kambar pendat kambar la bang yang aila hiro nong ba manu ba persang ba tukla ngin umla bandan hakawai kesni ngin hapan simik lenti da kapangin file ro ya petition persa kita diberi bukan bekala namar kani kadai ke ai berkhoi namar ka jingkno hak ba ka jing penkheng yang hak long beriman beriu kawan ra ya jing bank markelian kawan ra do ka jing isi markelian ka penkelolong yang ka sarkar jela ni ka district council ka ban ka jela ka jongi ban ong ban beli ki pai ba da ba sim ba ki pai ba ki badan ha ka meghalaya tangna ka daw ba kim dan yu adhar kamut hakma jongi ki long ki mrao dena ka daw ngin mailam da lele ro kum ki pai ba nong song ngi sing tu sai bang inom dei ban chapun kenya ka hukum ka bangidan inom dei ban chapun ken tangna ka daw bang im kum ki bril ki ba im halor ka reason char pai ba ki ba im halor ka ri ki ban lai do ka ba im halor ka ri ki jong ka jisnan ka bangidan hado ka mentang tangna ka daw pa ki don kita ki MNA ki MP ki MDC ki bang sotna ban yarap lem ki pai ba kata kamu ngim insyu akari basngai de MDC ona maila chuiki bagi logo kita ki sacrifice ba tang na daw bagi persang bang raya ka hukum dan bor ka suncha dan bor ba ka le dan bor na ka di pai ba nong song ki be mo ko ka jela me khalia kita gini ngam panpao ni ka bor bagi ai berfai bang song tu sai barang iong ba tum ki pai ba nong song lada ki don gino ki office trai kam jong sarkar lada ki bank lada ki school lada gino ki benta ki ba persang ba ong ba tam na kadal ba kim don yu adhar ngin pendo no ap ki berkhoi ken mau ba ko ki pai ba nong song ki ba don ko ka jela me ghalia pani ka jing tho pani ka jing tho ana ba piyo jing tho pha sengi bari ka ai bangin sale bangin sayai ngin ya halo ka hak ka jing sisa klem de sa pendal kam bakla klem de sa alam bakla bangin am aila hiro ya kata ka jing sencha don bor ka baki wan ramaki bakat perlong ingi ta ku kimrau ke em pren paramangi kata ka di gebenta ba kongsa na pau bakini gide ki ai berkhoi ki bang perlong ni ka por ba ke ai ka bang yai ringkat lang ba ka public interest litigation kadai kawai na pergi benta di bakongsan kabangi persang ban wanra ya ka ain ka bang sinsar ha ka lenti ka bakhoi ha ka lenti ka bahak na ka benta bangi em halor ka ri ka balai loy kani kadai ka benta ka mga pang ni por ti gino ki bapidon pila ban kali kani ka por nga yang kurang sia ki plus ki bedon matalak ang kani ka si de dom sim ni usko jungi na mata kani bede jungi wala de kemudian nakalian tu konhun jungi ka weekend dia movement ni ajungi ro sikate nama tau chairman no yalang jungi nama ta kini ki patpa habaide yu wala but habaide yu wala kai ka jingle jung chairman jungi ba pansan ba kan dekat nang jungi konsol bang bat ni ka konhun dan nakalian junga secretary no mulai don bertalang bania rablang bania bisa jumut lang bania ai jumut nama tahu ni wadah de kemudian apa dan di wadah kata nadu bangila de biki aga jiki ke juni kei ka baca tolong ba ke jiki juni mana tu kendai tarik kei ka juni cha kalong ba ngi na kalian ka kunhun ke juni nisap i ya ka sarkar ke juni haka jing yalang ka sarkar andi itu ndai ngi kam respond ta jing nimban si na kunhun ka jing kelen ngi hab ya discuss ngi hab ya shong meeting ngi hab ya disot ya kani nam ta ka issue jong kani ka bantau ada andang nilai ya kani ka bantang ngilap ba kasit government ka jing kam shim sha kam shim
na benta daw pa chong kani jogi ki cek pendrio ki chungi ki badan ni wa kham tam nei na pandam ru district na malu kasik shiri kam yaram na benta